bazi Igiswahili baturutse za Bukavu za Goma za Kinshasa n'ahandi hatandukanye bazi Igiswahili gusa. Neno limesema Mungu wa mbingu amekuja juu yako kukushindia ile vita ambao unagombana. Iyo ntambara uri kurwana Imana ije kwirangiza. Nkamuneshereza rimwe amahanga ari imbere, mataifa ambao ana mbele lako kandi nzakenyuruza. Ayiwe Imana ije gukenyuruza, ije gukenyuruza. Hari abantu bakenyeye ibyawe, bakenyeye umugisha wawe, bakenyeye amahirwe yawe, bakenyeye amafaranga yawe, bakenyeye akazi kawe, bicaye ku ntebe yawe. Imana ije kubakenyuruza. Niko Imana ivuganye nawe. Amen. Shakira, Hallelujah. Shakira, 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 Shakira. Urakenyeye mu izina rya Yesu. Urakenyeye mu izina rya Yesu. Pela kotegrayima. Urakenyeye ugiye kuzara. Urakenyeye ugiye kwaguka. Urakenyeye ubonye akazi. Urakenyeye ubonye amahirwe y'Imana. Ngo ikihobe aravuze ngo abami kugira ngo mukengurire. Urumva abantu Imana ije gukenyuruza kugira ngo ukenyere. Uziko Imana ibonye utagangaje, ibonye urushi, yanze kujya gukenyuruza indushingenzi zawe. Yego ikenyurusha abantu kugira ngo igukenyeze we. Igisubizo cawe Imana ikivanye mu bakomeye. Igisubizo cawe umugisha wawe Imana uvanye mu bakomeye bakenyeje. N'Imana ikivanye. N'Imana ikivanye bitandukanye. Ibyo n'Imana igomba kunyuriramo igahindura amateka y'ubuzima bwawe. Reka kwivovota, guma gusenga, guma kwegera Imana. Etita lame kotegra eloza lango sikataira. Uyu mugabo arabizi neza. Kare ndibuceja mwivuga butumwa mwihuduma ukora umurimo w'Imana. Numva hayatangira kora ku mulango, akapiga mulangoni, odi hapa. Nikasema wewe ni nani? Akaniambia ni mimi. Sitasema jina yake. Wewe unataka nini? Bwana nataka ile viato vyangu nami niko na safari. Arambwira ngo ni jewe runaka nigushaka za birato zaje naje mfite uduma ngiye kujamo. Shelia mokote la sinima etape la isalase manda icoge nambaye mapapa sha kuvuga ubutumwa nde kuvuga ubutumwa ndahanura amavuta aramanuka ndaha abantu bandeze banyibajijeho ariko Imana iravuga ngo nakubonye mwana wanjye. Kubonwa n'Imana urutwa kubona n'abana b'abantu. Si ngombwa ngo umbone wowe, ahubwo ni ngombwa ngo Imana inde kubone. Hetila pelia salango kotegra. Si ngombwa ngo ubone nambaye costume nziza. Oya izo nagaciro ranira kubonwa n'Imana wowe udukurikiranye. Reka mpinyire buno buhamya hano kujya gukenyuruza indushingenzi zawe. Yego ikenyurusha abantu kugira ngo igukenyeze we. Igisubizo cawe Imana ikivanye mu bakomeye. Igisubizo cawe umugisha wawe Imana uvanye mu bakomeye bakenyeje. N'Imana ikivanye. N'Imana ikivanye. Pokea 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 pokea. Enderesha. Hallelujah. Aravuze ngo kandi kuri kudukurikirana. Arana tarengaga nubwo yakoraga akazi. Aratarengaga nubwo ari baturo za ku ja imbere a ha ta taringaniye. Aringaniye ariko Imana iravuze ngo igiye kukuja imbere iyaringanise sha inshira mu mugisha we mu izina rya Yesu. Turahasubiramo aha hantu ndafashishwe. Zakuja imbere ahantu haringaniye. Reka turimo zakuja imbere ahataringaniye mparinganize zamenagura insugi z'imiringa to kuko Imana ikumanukiye. Warariganijwe tewe tabarwa kuko Imana ikumanukiye. Wariganijwe ka zihumura
kuko imana ikumanukiye wari urwaye yewe kira kuko imana y'ubuzima hataringaniye zaringaniza shelango kotegra eno metala biniwa eliasangu egra etita ela lo periasa la binifo lele kuta shela ela imbaraga y'Imana tela ela la biniwa tela semandegra ataringaniye nge kuwaringaniza insugi simiringa n'ibihindizo by'inzu mimi ntamenagura ibihindizo by'inzu nzabicamo kabiri mimi ndabicamo kabiri haleluya imana ije guhangana nabyo haleluya imana ije guhangana nabyo ndasubiramo kugira ngo bahumve neza nzalabinifo ilometa la stani man soma mu rurimi rusha la kutaya zome etoperia ninifana boye shalabini shanto ribo la labini takuwa ya zome ninifana bonesta imana iravuse haleluya eta elase kotega eta pelasa langoma igihe kirageze kugira ngo igwe kurya ku mbuto hayastani mando nikimana labinifo pelasa lango tangegra ni mwando etala periasema shelango kotega etita labisa imana irambwiye ngo usome muri Yobu 6:5 muri Yobu 6 Yobu igitake nk'umuntu wize neza ndazi ko wize imana akugire neza kandi ugiye kwakira umugisha hari amafaranga ugiye kwakira agiye guturuka hanze ni kuwiteka vusa ubwa mbere ngo hanuriye etala pelase kotegra hari uburwayi imana itatarije mu ruwa etira salango kotegra imana iravuze ngo kandi ntabwo uzasaza hano mu gihugu cy'u Rwanda imana izakuriza indege vuba kandi hari amateka yawe imana igiye guhindura eta elase kotegra ukwezi kwa 3 hari umugisha imana igiye gufunga haleluya uri impande zitandukanye hamagara noneho yarahamagaye hamagara noneho ariga amazahamagara yamagara yatandukanye iravuze ngo hamagara noneho hari uwagusubiza uwo mubera watabaza nuhe watabaje abantu ntizokwemera utabaza bene wanyu niba biranga ariko abo hamagara noneho hari uwakumva obegisenga imana isha abantu umugisha dusose bakunzi b'Imana Irahari TV bakunzi b'Umusaraba TV turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe turabashishikariza gukomeza kudukurikira tunabasabira umugisha kuko mukomeje kudushyigikira kwizi channel Imana Irahari TV Yesu abahereza umugisha hanyuma imbere yacu turahabona abagabo babiri buzuye umwuka wera bafite ubwiza sinshidikanya ko badafite ubwiza imbere n'inyuma biragaragara bafite ubwiza imbere n'inyuma amahoro y'Imana ari kuri bo ndetse kandi umugisha w'Uwiteka Imana uri kuri bo nkuko mubibona umwe si ubwa mbere mumubonye kuri izi channel zacu ariko turabona n'undi mushyashya ariko ntabwo ari mushyashya muri Kristo Yesu biragaragara ko yakoze urugendo rurerure mu kanya nabona gasa nunaniwe ariko Imana ishimwe ndabona akanyamuneza ari kose ndabona imbaraga z'Imana n'ubwiza bw'Imana buri gutemba ku buzima bwabo Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro hanyuma bantu mudukurikiye rero ndabararikira kugira ngo muze gukurikira iki kiganiro tugiye kugirana n'aba bagabo bariho amavuta y'Imana adasanzwe bariho ubwiza bw'Imana nkuko muri kubireba namwe kuri screen zanyu hanyuma tudatinze mwabagabo mwe Yesu nashimwe Yesu ahimbazwe cyane amakuru yanyu neza ko mbona muhora museka habaye iki turaseswa nuko urukundo rw'Imana ruri muri twe ndetse kandi turaruhuka twese turi muri rwo Imana ishimwe muri Kristo Yesu batemba itoto yego turabishimiye mu izina rya Yesu amahoro ariko nanjye ndamahoro
Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. hanyuma ubwo mumaze kuramukanya nimwongere muramutse abakunzi b'Imana Irahari TV, mubaramutse rwose. Turabaramukije bakunzi b'Imana Irahari TV, ndetse numvisha uvuga n'umusaraba. Mwongere kandi musuhuze abakunzi b'Umusaraba TV. Turabashuje mu izina rya Yesu. Ntabwo nari nawibagiwe umusaraba, ni ibyiringiro byacu. Ni ugucungurwa kw'abera bose, ntabwo nabyibagirwa rero, namwe murabyumva. Bakunzi b'Imana Irahari TV, bakunzi b'Umusaraba TV, nk'uko bamaze kubasuhuza ngo barabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Abarundi turabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Abari mu Rwanda n'abari hanze yacu, ndavuga abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, diaspora mwese turabakiriye, tubabwira ngo amahoro n'imigisha bikomeze kubana namwe, kubwo kudushyigikira ndetse no kubana natwe mu ivugabutumwa. None mwabagabo mwe, ndagira ngo mubanze mutwibwire, mubwire n'abakunzi ibizi cano zacu, mwabasuhuje n'ibyo, ariko ndagira ngo mubibwire, mubabwire amazina yanyu, mbese mwidondore babamenye mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina. Murakoze cyane, murabona ko turi abagabo bahamye bakunda Imana ndetse bavuga Imana bivuye ku mitima. Amazina ndumva ariyo mutubajije. Amazina yanjye ngewe ni yayandi, nitwa Tuyisenge Daniel cyangwa se Profete Daniel. Ndi kwinjira mu kiciro gikomeye c'abagabo. Ubu ndi umugabo muri leta, ndetse n'Imana yamaze kungira umugabo. Birimo gusobanuka, narabatumiye ariko n'ubu nkomeje kubatumira. Invitation zirenda gusohoka n'ejo bundi mukabutaha. Murakoze cyane mu izina rya Yesu. Urakoze cyane, Yesu naguhereza umugisha. Bisobanuye ngo uracyari umusore, uri ingaragu itigaragura mu byaha, niko njya numva bavuga, ariko nanone uri bugufi kugira ngo wubake urugo rwawe. Yesu agushyigikire, natwe tukuri inyuma. Amen. Impande yawe hari undi mugabo twakiriye bwa mbere kuri izi mikoro zacu ndetse na kamera zacu. Turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo, wibwira abakunzi bacu bagukurikiye. Amen. Nanjye ndabishimiye. Ndashima Imana kubw'iyi kaze n'akaribu mu mpaye hano muri studio. Imana ishimwe cyane. Yego. Nanjye uko mumbona ndi umugabo uhamye mu bya Kristo, mu by'umwuka ndetse n'umubiri. Nakoze rero urugendo rurerure cyane kugira ngo nze mvuge ku mbaraga y'Imana no gukomera kw'Imana. Imana ishimwe. Uko mutubona mudukurikiranye rero, amazina ni Obedi wagiriwe ubuntu Manikiza. Murumva ko ndi no mu butsinzi bw'Imana. Ababyeyi banyise amazina meza cyane, afite ubutabazi. Naturutse mu karere ka Rusizi Kamembe, niho mu rugo. Umugabo rero uhamye, utigaragura mu byaha, ahubwo wigaragura mu za Kristo. Imana ishimwe kandi himbazwe kubw'ikiganiro tujye kugirana kuba dukurikiranye nonaha. Murakoze. Urakoze cyane, urakoze cyane, ariko hari ikibazo nshaka kukubaza. Rero ni akabazo gatoya kandi k'amatsiko, ndaza kugira ngo uze kunsobanurira. Mbere y'uko nkakubaza, none uri umugabo urubatse cyangwa uri umusore? Ndi umugabo ndubatse. Mfite umugore n'abana batatu. Ufite umugore n'abana batatu. Turabaramukije nabo aho bari, turabatahije bumva intashyo zacu tubahaye, kandi nuzagerayo uzabadutahirize cyane, uzababwire ko tubasuhuje mu izina rya Yesu kandi turabakunda. Hanyuma ikibazo nshaka kukubaza, utubwiye ko uturutse mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Rusizi nzi ko yari icumbi, yari ku gicumbi cy'umwuka wera. Ndagira ngo duhereze ishusho nk'abanyakigali, utubwire ese i Kamembe mu karere ka Rusizi haracyari umwuka nk'uwa kera
ese abakozi b'Imana babo baracyahagaze neza nka kera? Kandi na Daniyeli nawe niho yaturutse nubwo amaze iminsi i Kigali, ariko nagira ngo muze kudusobanurira kuri icyo kintu. Hari abantu bajya bibaza ngo eske abanyarusizi baracyafite agakiza nka kera, umwuka wera aracyakorera muri bo, amadini n'amatorero ahari, ibyumba by'amasengesho n'imisozi ntarondora myinshi abantu bahuriragaho bagasenga. Ese ishusho y'umwuka wera mu bantu, mu barokore b'i Rusizi ihagaze ite, iteye ite kugeza iyi saha? Murakoze cyane. Mwuka wera w'Imana haba mu madini ndetse no mu byumba runaka abantu bahuriramo bataramye bavuga Imana. Mwuka wera turabizi neza ko yamanukiye muri Cyangugu. Abantu bagitangira kumva ijwi ry'Imana niho mwuka wera yamanukiye. Yego. Ni ukuvuga ngo mwuka wera aracyakora nk'uko yakoraga. Abamufite ntibigeze bamutakaza. Baracyakora bakoreshejwe n'Imana. Baracyavuga bavugishijwe n'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana iracyari mu bayo, ntabwo yigeze ibahana cyangwa ngo ibatererane. Baracyagendera mu mbaraga z'Imana. Umwuka wera urahari rwose nta kibazo. Turavuga Imana dushize amanga, turacyabona ikora imirimo ndetse n'ibitangaza. Imbaraga zayo ziracyakorera muri twebwe, yahamagaye ikadutoranya ikatwimikisha amavuta yayo. Umwuka arahari rwose nta kibazo. Abantu baracyegera Imana, bagataramana n'Imana, bagasabana nayo, bakumva izindi mbaraga zidasanzwe muri bo, ikabamenyesha iby'iminsi n'ibihe, ibyo batari bazi. Imana ikongera ikavugana nabo, ikabahereza umwifato nuko bakwiriye kwitwara. Murakoze. Nuko bakwiye kwitwara. Asoreje ku ijambo rivuga ngo Imana iracyabamenyesha uko bagomba kwitwara nuko bakwiriye kwitwara. Daniyeli, ntabwo ndi buze kubabaza ibibazo byinshi, ariko ndagira ngo umbwire abahanuzi, abakozi b'Imana, abimikishijwe amavuta y'umwuka wera b'abanyarusizi, ubona bahagaze bate? Yaba ari abari gukorera umurimo w'Imana i Rusizi, ari n'abari kuwukorera ahandi mu gihugu, kuko nta hantu namwe bakumiriwe. Ubu ngubu bemerewe kuhakorera hose umurimo w'Imana. Ariko ubona ishusho yabo, imyitwarire yabo imeze ite? Ko hari igihe twumva abantu bavuga babaza ibibazo byinshi kuri bo, bakavuga utuntu twinshi, ariko wowe niki, nuhe mucyo watanga ku bakozi b'Imana baturuka i Rusizi? Ikigaragara cyo sinavuga ngo bahamagawe n'Imana. Kuba hari abagenda bagaragaza imyitwarire itari myiza, titwobatera amabuye, ahubwo twakabasengeye. Ni Satani wabateye. Rero umuntu azahamagarwa, kandi guhamagarwa k'umuntu nizo ntambara nishahura nazo. Bisaba kugira ngo ube maso usenge kugira ngo Satani atanduza itaranto yawe Imana iguhaye. Rero umuco natanga se ku bantu baturuka i Rusizi nuko bakibuka ya Mana bahamagaye, bakongera bagasubira ku rufatiro, bakibuka ya misozi batereraga. Akenshi bavuga ko hari umuntu wegeze tuganira avuga ngo irimbi ry'abanyacangugu ry'abahanuzi baho ngo ni muri Kigali. Birancanga rikaza kuza kunsobanurira. Arambwira iyo bageze i Kigali baza abantu kandi baje bameze neza. Rero ikintu natangariza abantu badukurikiranye bibaza ico kibazo ng'ico n'abandi bibaza, ikigaragara cyo nuko Satani azatera ubutunzi buri. Umujura ntashobora kwinjira mu nzu idafite ikintu, azaje ahantu hari ikintu cy'agaciro. Rero hari aho Satani yagiye agenda yiba bamwe mu buryo butandukanye, ariko kandi baracyafite za mpano z'Imana. Ariko kandi Satani yashatse kugira ngo ashyiremo akantu k'agatotsi ko kugira ngo agaragaze isura mbi kuri za mbaraga z'Imana zari kuri bo.
ariko nagira amabwire ngo ishusho y'abahanuzi b'icangugu baracahari. Ugiye za Mashuza, ugiye za Murya, ugiye ku misozi itandukanye wasanga abahanuzi b'Uwiteka Imana, ndetse hari n'abandi bari muri Kigali bakomeje kwamamaza imbaraga z'Imana. Urakoze cyane, Imana iguhereza umugisha. Ahari ubutunzi niho umujura atera. Uri n'amatwi niyumve ibyo umwuka bwira amatorero. Bisobanuye ngo ntabwo bapfiriye gushira, kandi uterwa nuko aba afite icyo umujura ashaka. Abacitse intege turabasabira kongera kwambara imbaraga, kandi abakomerekejwe nabo bihangane. Haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Reka mbasengera Imana kugira ngo mutugezeho icyo Imana yabatumye n'icyo yabashyize ku mutima, inkuru nziza mushaka kumenyesha abantu bose ku isi badukurikiye. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko abanye natwe ukaturinda. Izina ryawe niryubahwe. Imbere yacu dufite abakozi bawe uhagurukije. Ndakwinginze kugira ngo ubane nabo muri aka kanya bagiye gutanga message wabahaye. Mu izina rya Yesu Kristo ndahamagara umwuka wera w'Imana kugira ngo abane natwe. Iki kiganiro kibe ikiganiro cyiza kandi cy'umugisha. Ugikurikiye yongera asubizwe mu imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze mwami Imana, uze ubane natwe, kandi Imana umwuka wera ntajye kure yacu. Ngaho ngwino twiyoborere kandi ukorane natwe. Ngwaye ikaze na karibu muri byose mu izina rya Yesu, amen. Karibu bakozi b'Imana. Imana ishimwe cyane. Twagize uyu mugisha ukomeye kugira ngo mbe kuma hamwe na mwene data, nge nanezerewe cyane. Twazamukanye imisozi itandukanye, twarasenganye, twarabanye cyane. Kuba turi kumwe hano n'Imana yavyemeye kugira ngo afate urugendo rukomeye gutya agera inahangaha. Ni urugendo rurerure ruremereye cyane, ariko Imana ishimwe ko yagushoboje. Ndagushimiye imbere y'amahanga yose adukurikiranye. Uri umuntu mwiza, kandi umwuka w'Imana uri muri wowe ugume waguke mu izina rya Yesu. Rero murakoze cyane bakunzi bacu. Impamvu mubona turi hano nuko dufite byinshi zo kubabwira, kandi z'ubutumwa Imana itanga kugira ngo ubashe kubageraho mu izina rya Yesu. Hari agaseke k'ubutumwa twabateguriye, ndagira ngo umukozi w'Imana dusome ako gaseke kugira ngo tukabwira abakunzi bacu b'Imana Irahari TV ndetse n'Umusaraba TV kugira ngo babashe kunyurwa n'iyo message. Ni karibu kusoma ile neno la Bwana. Imana ishimwe cyane. Nanjye mbaje gushimira Imana kubw'imbaraga zayo n'ubutabazi bwayo n'ubutsinzi bwayo. Twongeye guhura. Imana ishimwe. Tutishwe n'ibyaha. Imana ishimwe cyane. Ahubwo Imana ikomeje kutwagura mu buryo bwo kuvuga imbaraga zayo n'ibitangaza no gukomera kwayo. Amen. No kugira neza kwayo. Amen. Imana rero ibishimirwe kandi ihererwe icyubahiro. Haleluya. Nk'uko bimeze, twaciye mu bikomeye, twaciye mu ntambara zitandukanye, ariko Imana ikomeza kutubera amaso. Imana ishimwe cyane. Imana ibihimba. Utarasoma ari nk'igihe twegeze uyu mugabo ari mu mwuka w'Imana, kandi Imana aramutoranije. Twagendanye urugendo igihe kimwe, imvura iratunyagira, twagiye umurimo w'Imana, iratunyagira cyane. Twazaga tunezezwa nuko imvura iguye ikatunyagira. Wabaga ari umunezero ku buzima bwacu. Rero ndakure cyane habaho Imana itakura umuntu. Amen. Tata Imana itokujana ntanayitaguha. Haleluya. Rero gukora kw'Imana ni kurekure cyane. Amen. Twazaga tubona akavura kaguye turi ku musozi. Ndawibuka hari igihe twegeze tuja kurara ku musozi. Ico gihe ndavyibuka nari maze igihe mvuye Kongo, tuja gusenga Imana ku musozi. Imana iduteza imvura, ico gihe iravyemera. Imvura iguye ico gihe tuyitambiramo Imana, turasirimba namatambira Imana. Ndasirimba n'uyu mugabo, turigaragura mwitaka turigaragura. Imana ishimwe ko hari nawe aravyibuka ico gihe turigaragura mwitaka, ati Imana izadutabara. Amen. Imana itangira kuvuga uti uzabatabara kandi nababonye.
rero hari nk'umuntu wanga kwemera gukorera Imana ngo nuko ari mu bigeragezo, ariko ndagira ngo ubwire ngo mu bigeragezo iyo ukoreye Imana igihe kiri imbere nicyo gihe utangira mu buhamya bw'Imana, bigakomeza abandi bari baracitse intege. Rero ndanezerewe cyane, ndumva amavuta y'Imana amanuke mu buzima bwawe. Bitumye nibuka ya mvura yazaga inyanja. Haleluya. Bitumye nibuka wa musozi. Negezeje ku musozi turi kumwe. Ngiye ku musozi witwa muri Mujya. Abanyacangugu mwese murahazi n'abandi bantu murazaga muhaza. Murahazi. Bamwe murahazi. Gicogeye nagiye ngora iminsi 7 nenaganye girikoze zigeze kuri 5. Namaze icogiye ngizo glikoze kandi ngabwiriza ubutumwa. Uyu mugabo twari kumwe habigiterane gikomeye cyane abantu barakizwa. Uracavyibuka? Ndavyibuka rwose. Imana ikora ibitangaza cyane. Ingwara zirakira zitandukanye. Bitumye nibuka ubutayu. Bitumye nibuka wa musozi. Ndagira ngo nawe uze kwibuka wa musozi. Nifota kuwa yasomera. Handi waza kujya kuvoma. Ndagira ngo wongere uje kuvoma mu izina rya Yesu. Uzi kuvoma mwene data. Haleluya. Nuza kuza kumanuka uze kuza kumpa ka message. Amen. Naje ngomba gushaka gusubira kuri wa musozi. Haleluya. Kugira ngo nongere ntarame dukore ca gitaramo kandi. Amen. Amavuta y'Imana yongera amanuke. Amen. Ubugarama barakomeye. Bameze neza bari gushima Imana. Imana ihabwe cyane. Imana iri gukomeza ikora ibitangaza. Rero Imana ishimwe cyane. Impamvu nibutse bino bintu wenda ari umuntu wari umaze gutakaza ivyiringiro, ndagira muri izo bikomeye, muri izo wayunyuramo n'Imana igomba kunyurira ikagutabara. Hari ibintu uri guca mu bitandukanye, ibyo nizo Imana igomba kunyuriramo igahindura amateka y'ubuzima bwawe. Reka kwivovota, guma gusenga, guma kwegera Imana. Etita lame kotegra eloza lango sikataira. Uyu mugabo arabizi neza. Negezeje kuvuga ubutumwa ahantu Kamembe twari kumwe. Etape lance kotegra. Nari mfite ipataro ndasimbira Imana vuga ubutumwa. Ipataro ndasimbira iracika. La istani mando elebore. Narasimbutse gato nazamutse mu gisirimba numviraje ngo pra itatamutse bitanikuramo costume nari nambaye ndayikenyera. Abantu baguma gusirimba bataza ayo mateka. Reka mbaze Imana icubahiro iyo sirinze ndabwicika. Sifani zako bwana we. Hela patala izalasema. Etita la ilasara sinima. Jetita elaide mini kotegra. Eto peria salasema ndio kotegra. Ngo bikomeye nabivuze. Amen. Shalase motengo egra. Amen. Hari umuntu utavuze yegeza ntizi inkweto icogiye. Amen. Elo metala pela. Mvuze ubuhamya kandi ntari nabipanze. Reka mvuge kandi ubundi nzabuvuga nabipanze neza. Ariko n'umwuka nyobora kugira ngo mbivugeho. Imbara uko sinzi nuko tuziranye cyane. Elazango kotega umuntu icogiye atizi inkweto. Aravuga yamavuga ngo nzingo zazijana mwivuga butumwa. Mu gitondo ca kare ndibuceja mwivuga butumwa mwihuduma ukora umurimo w'Imana. Numva hayatangira kora ku mulango. Agapiga mulangoni, odi hapa. Nikasema wewe ni nani? Akaniambia ni mimi, sitasema jina yake. Wewe unataka nini? Bwana nataka ile viato vyangu nami niko na safari. Arambwira ngo ni jewe runaka nigushaka za birato zaje naje mfite uduma ngiye kujamo. Bitamwereza za birato ziwe. Nambara amapapa se mwe murayazi mwabakire mwe bari muri Amerika abari Kigali amapapa murayazi. Uzampamagara nzaya gusobanurira ku mapapa ari amateka akomeye cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kuri zero Imana yashira umubare iyi zero Imana igatera umubare bikemera ukabarane. Haleluya. Haleluya.
etita la pelaze kotegra shelia mokotela isinima eta pela isalase manda ico genambaye mapapa shakuvuga ubutumwa nde kuvuga ubutumwa ndahanura amavuta aramanuka ndaha abantu bandese banyibajijeho ariko Imana iravuga ngo nakubonye mwana wanjye kubonwa n'Imana urutwa kubona n'abana b'abantu si ngombwa ngo umbone wowe ahubwo ni ngombwa ngo Imana ndekubone hetila pelia salango kotegra si ngombwa ngo ubone nambaye costume nziza oya ye izo agaciro ranira kubonwa n'Imana wowe udukurikiranye reka mbinyire buno buhamya hano arabona atangiye kwibutsa muri murya n'ahandi no mu misozi arabona atangiye kwibutsa muri ya misozi mwajagamo none ifiriti tumye mutajaje Imana bababari utarabona akazi wazamukaga umusozi karabonetse umvishwe ry'Imana birakunanira aho vuga ngo Imana imbabarire sivyo niko kuri Mungu musamehe amusamehe kabisa pokea neema ya Bwana ndagira ngo rero udusome ibindi tuzobivugaho munsi twagarutse. Imana ishimwe cyane. Banza ubwira amahanga icumuka abwira amatorero. Ibi tuvuga turabivuga turi mu mavuta y'Imana n'imbaraga z'Imana. Uko avuga niko kuri, twahuye na byinshi, twagendeye muri byinshi cyane, ariko Imana yakomeje kubana natwe kandi dukoresha iby'ubutwari. Amen. Hallelujah. Imana yakoze ibintu by'imbaraga nyinshi cyane, twataramiye Imana mu mvura, mu magambo abantu batazemera, ariko ndi gushaka ngo mwumve ko nta kure habaho Imana itakura umuntu. Mwe mudukurikiranye, nta kure habaho Imana itakura umuntu. Avuze ibintu bikomeye cyane. Nibutse umunsi umwe turi ahantu mu Kamabuye turi gutarama, dutaramira Imana, tubwiriza, dusirimba, nukuri pe ari gutarama, ari ku gatuti, ari gutarama. Yasini mandala bini shato lebone ni fole kuta yasini ribo haitawa yasini mando. Mwe mudukurikiranye mwumve ko Imana yihagije. Natwe yavuganye natwe, igendana natwe, ikatatamuka, ikora iby'imbaraga nyinshi. Ndavyibuka yaratatamutse, watu wakaza kumushangilia Mungu, abantu batangira guhimbaza Imana. Ndaza ngukenye sikoti costume, abantu batangira gutiti abarako mujye muguma musinzire igihe muri kumwe n'umuvuga Imana. Hari gabari mu ngira ngo tuvuge nona, niyo ngira ngo tubabwire ko itigeze ibata, ntabwo yigeze ibareka. Twazamutse hirya no hino, abahaye ku buhamya ni gatoya, abaye nk'ubasogongeza azabitubwira neza, azababwira ubutaha. Reka bapfundikiriye ahangaha, azababwira ubutaha. Reka rero bikimeze bityo dukurikirane iri jambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cya Yesaya, igice cyaho cya 45. Dusome ijambo ry'Imana, turivugeho, tubabwire izimbaraga nyinshi z'Imana ku buzima bwanyu. Mwe mudukurikiranye, mwemeye kudutega amatwi, mukumvira n'umwuka wera w'Imana ugiye kubana namwe muri uyu mwaka, muri iyi minsi imwe Pawulo yahanuriye Timoteyo, niyo tugiye kubabwira. Jambo ry'Imana riri muri Yesaya igice cyaho cya 45, duhere ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo ibi nivyo Uwiteka abwira Kuro, ibi nivyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, ati niwe fasha ukuboko, mimi nimekugusa mkono wa kuume, nkamuneshereza amahanga ari imbere ya, kandi nzakenyuruza. Bazuvuge ngo Imana izakenyuruza abami kugira ngo mukingurire. Hari abantu batwaye umukenyero wawe, ariko Imana ivuganye nawe ngo ije kubakenyuruza kugira ngo wongere ukenyere. Amen. Inzugi kandi n'amarembo ntazongarirwa, amarembo ntabwo azongera kugarirwa, amarembo ntazongera kugarirwa.
amarembo ntabwo azongera kugarirwa mu izina. umva ijambo kuryoha. Salabini fo endika somene stance. Salabini wa yasiri. Lala istani yamo. Aravuze ngo nzakusha imbere. Ayiwe. Ataringaniye. Satala basangega. Ataringaniye. Nzakuja imbere. Ataringaniye. Ataringaniye. Zaharinganiza. Nzaharinganiza. Ataringaniye. Imana data nkorera ije kuharinganiza. Amen. Haravuze ngo zamenagura inzugi z'imiringa, inkingizo z'ibyuma. Imana ije kumenagura. Imana ije kumenagura. Kutayasomera. Ndagira ngo usome gake ndafashe zabicamo usoma gake akikamu kweli kwa Yesu. Ona la bosango kotela ndasubiramo. Remesala iziliwa Labini fo etalanga yazomene nime kotela labini wa etala yakuwa yazomene nini fo labini wa endikazo kana bene labini fela endikazo kuta yazomene sala istani yego nini fo shalabini feria lele kuta ndayundo Shalabini wa yasi derabone stance salamo nini fo endika edonte talabini avuze ngo gute nzamenagura kuri kabiri usuzema rimwe avuze ngo rimwe haravuze ngo kajambo kamuka moja nini wa yazomene stance kamoja ngamuneshereza. Sasa wewe mudiaspora uzi Kiswahili gusa. Neno la Bwana limesema atakushindisha. Yakambira n'abantu bari muri Amerika batumva Ikinyarwanda. Bazi Kiswahili baturutse za Bukavu za Goma za Kinshasa n'ahandi hatandukanye. Bazi Kiswahili gusa. Neno limesema Mungu wa mbingu amekuja juu yako kukushindia ile vita ambao unagombana. Iyo ntambara uri kurwana Imana ije kwirangiza. Ngamuneshereza rimwe amahanga ari imbere ye, mataifa ambao ana mbele lako kandi nzakenyuruza. Ayiwe Imana ije gukenyuruza. Hari abantu bakenyeye ibyawe, bakenyeye umugisha wawe, bakenyeye amahirwe yawe, bakenyeye amafaranga yawe, bakenyeye akazi kawe, bicaye ku ntebe yawe. Imana ije kubakenyuruza. Niko Imana ivuganye nawe. Amen. Shakira. Hallelujah. Shakira. Halo labini shala urakenyeye mu izina rya Yesu. Amen. Urakenyeye mu izina rya Yesu. Ayitakuwa ya Pela kotegrayima urakenyeye ugiye kuzara, urakenyeye ugiye kwaguka, urakenyeye abanyakazi, urakenyeye ubonye amahirwe y'Imana. Ngo ikihobe haravuze ngo abami kugira ngo mkengurire. Urumva abantu Imana ije gukenyuruza kugira ngo ukenyere, kugira ngo uziko Imana ibonye utagangaye, ibonye urushi, yanze kujya gukenyuruza indushingenzi zawe. Yego ikenyurusha abantu kugira ngo igukenyeze we igisubizo cawe. Imana ikivanye mu bakomeye, igisubizo cawe umugisha wawe Imana uvanye mu bakomeye bakenyeye. N'Imana ikivanye. Hallelujah. N'Imana ikivanye. Pokea enderesha. Hallelujah. Enderesha. Haravuze ngo kandi n'amarembo ntazugarirwa. Umugisha wawe Ongera usome numve. n'amarembo ntazugarirwa. Amachi Amarembo amarembo ntazugarirwa. hari ahantu umuntu atarenga kuri kudukurikirana, hari ahantu atarengaga nubwo yakoraga akazi, hari atarengaga nubwo yari yubatse urugo. Wemereye gutambuka mu izina rya Yesu. Wemereye gutambuka ukarenga utugisha ukajya kumugisha. Wemereye gutambuka ukarenga ibibabaro ukajya kumunezero mu izina rya Yesu. Ntabwo azugarirwa. Aya marembo ntabwo azugarirwa. Aravuze ngo amarembo
agomba kurenga umubabaro akaja ku munezero, agomba kurenga gutotezwa akaja mu mashimwe, agomba kurenga kwambara ubusa akaja mu kukwambara, agomba kurenga ibibazo akaja mu bisubizo, agomba gutambuka ntago amarembo azongera kugarirwa. Amen. Ndafashijwe. Umva rero hashoje havuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganiza. Urongera uhasome niko Imana itegetse. Haleluya. Haravuze ngo nzakuja imbere ahataringaniye mparinganiza. Imana yavuze inshuro zitatu. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganiza. Umuhanuzi ni soma akajambo kamwe kamwe abantu badukumve neza. Haravuze ngo nzakujya imbere, aho nzakuja imbere, kuja imbere taringaniye paringaniza. Amen. Ongera. Nzakujya imbere ahataringaniye, hatari yaringaniye, hari ahantu hatari yaringaniye, ariko Imana iravuze ngo igiye kukuja imbere yaringanize. Injira mu mugisha wawe mu izina rya Yesu. Turahasubiramo aha hantu ndafashijwe. Nzakujya imbere ahantu hataringaniye paringanize. Reka turirimba nzakuja imbere ahataringaniye paringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa, nzacamo kabiri ibindi zose izuma. Uratabawe yewe mukristo, kuko Imana ikumanukiye. Warariganijwe yewe tabarwa, kuko Imana ikumanukiye. Wariganijwe zihumura, kuko Imana ikumanukiye. Warurwaye yewe kira, kuko Imana y'ubuzima. Hataringaniye zaringaniza. Etoketala peria sariama shelango kotegra enometala biniwa elia sango egra etita ela lo peria sa la binifo lele kuta shela ela imbaraga y'Imana tela ela la biniwa nzamena ela semandegra. Imana iravuze. Haleluya. Eta elase kotegra eta pelasa langoma. Igihe kirageze kugira ngo igwe kurya ku mbuto z'Imana. Hayastani mando nikimana la binifu pelasa lango tangegra ni mwando etala periasema shelango kotegra etita labisa. Nishimwe cyane. Imana irambwiye ngo usome muri Yobu 6:5. Muri Yobu 6. Yobu igice cya 5. Mana ishimwe cyane. Reka dukomeze dusome Igitabo cya Yobu. Akomeze badufashe. Yobu tugiye kubasengera Imana bapenda. Turi gusozaga. Yobu turasoje ubu ngubu. Yobu igice 5. Yego. Niyo tugiye kubasengera tubasengera. Umurongo wa kangahe? Umurongo waho wa mbere. Yego. Usome gake nk'umuntu wize neza, ndazi ko wize. Imana kugire neza. Haleluya. Kandi ugiye kwakira umugisha. Hari amafaranga ugiye kwakira agiye guturuka hanze. Ni kuwiteka vuze ubwa mbere ngo hanuriye. Etala pelase kotegra. Hari uburwayi Imana itatarije mu ruwa. Etira salango kotegra. Imana iravuze ngo kandi ntabwo uzasazira no mu gihugu cy'u Rwanda. Imana izakuriza indege vuba kandi hari amateka yawe Imana igiye guhindura. Eta elase kotegra. Ukwezi kwa 3 hari umugisha Imana igiye gufunga. Haleluya. Haleluya. No metala bini foiga. Yego. Soma dusenge Imana mupe. Hamagara noneho Wowe uri muri Amerika, uri mu Rwanda, uri impande zitandukanye. Hamagara noneho. Yarahamagaye. hamagara noneho. Ariga amazahamagara. Yahamagara yatandukanye. Iravuze ngo hamagara noneho. Hari uwagusubiza. Hari uwagusubiza.
uwo mubera watabaza uwo mubera watabaza nuhe watabaje abantu ntizokwemera utabaza bene wanyu biranga ariko abo wahamagara none hari uwakumva Obedi senga Imana yisha abantu umugisha dusoze lakini narenza kwirisha Imana ikoze ibitangaza omba Mungu Imana ishimwe zamuri sengesho kugira ngo imbaraga z'Imana kubw'ubu butabazi bw'Imana hamagara noneho hari uwakumva niryo jambo turangirije kugira ngo imbaraga z'Imana zibe ku buzima bw'abera Imana ishimwe haleluya twahamagaye benshi ntibakumva wowe udukurikiranye wahamagaye benshi ntibakumva ariko nonaha hamagara hari uwakumva asante baba yangu hamagara hari uwakumva muri uku kwezi kwa mbere igitarabini shalakuta yazome igitangala kuwa yazome enebone stanze la stani mando reboreze kire la stala ni mala kuwa mana wabwe icubahiro ndasenze nona igitaramo kiza waduhaye mwizina rya Yesu tubayesheje umugisha la stani mando tubayesheje umugisha la biniforme bahamagaye imiryango ntiyumva bahamagara abavyeyi ntibumva bahamagara abakomeye ntibumva ariko nona barakwiringiye nona barakwizeye nona hamana biza imbaraga zawe biza ubutsinzi bwawe biza ubutabazi bwawe biza ineza yawe biza ugukora kwawe baratabawe baratabawe yazome baratabawe Paranduwaya Baratabawe Yesu Baratabawe Imandole kutaba Baratabawe ushimwe Mana kuko Baratabawe ababari barakurikiranye komera Imana amashoka komera Imana amashoka komera Imana amashoka komera Imana amashoka urabaho amarembo yari yugariwe kuri bo ukabuyuguruye bakabagende mu buntu bwawe izina ryawe rikomeye amen. Nimero zanyu za telefone nimero ya Daniel ni 0788 72 91 46 wanyandikira wampamagara wangisha inama wangeze ikivuzo gitandukanye ndahari ku bwawe ndakindi usabwa n'ukwizera Kristo wantumye ku buzima bwawe amen. Nimero 078 Obedi 078 niyo nimero yanjye wampamagara tugasengana Imana ukakira ineza y'Imana igitangaza cy'Imana n'ubutsinzi bw'Imana. Shalom shalom amen.